Wowe kuje kunangarara ngaha ninde ugutumye? Ubwo nyine narindi gushaka akazi. Uri gushaka akazi cyane dutanga akazi. Ariko rwose mushatse mwamfasha. Hano so wabonye kuruwa ruzi. Nayo mabonye. None mba nayo habonye uri gukora iki? Bose mushatse mwamakazi. Akazi bwoko ki? Ako kurinda urugo rwose bose. Dufite imbwa. Nako koza ibyombo bose. Ingagi yose ibyombo. Ingagiri? Weho se. Ariko rwose bose nubwo muvuze ko ndi ingagi ntago ndi ingagi. Nubwo munyemye akazi. Reka nigende. Ariko no muhungu. Yego rata bose gumye mvugane. Ashobora kuba ari umujura. Bose ni izina ry'Imana. Nago nyiri umujura. N'ikimenyimenyi. Inkoko merutse kwiba. Barankubise bamvuna akaboko. Niyo mpamvu ubona hano igufwa ryaturumba. Yego rero genda nago ducumbikira amabanga. Ibandise ni. Bose ni izina ry'Imana nago ndibana. Nabwirwa n'iki kutaribana? Bose natakubeshye iwacu ni muna. Turabakera. Ariko nari naje gukora ikiyede hano i Kigali. None ubuzima bwancaza. Nabuze nayitiki rwose. Mubonye nayitiki mwamba. Andewe kuri phone ko nabanyafi. Mana yanjye agiye kureba kuri phone kandi nayijyanye kare. Ahubwo se telefone yagira. Ngiyi bose narimbaye nyine. Nivu. Sinari nababwiye yuko ari igisambo. Kandi koko Munyihanganire bose. Uranyumvira ikigogira? Ndafone yawe bose. Zana hano se. Munyihanganire bose. ibyo twari twavuze ururuju. Reka nigende. Ko rugiye nta kintu cyacu rujyanye. Ariko se imipira yakigiye. Uriya bari bazi ko banjyanye. Uriya nanjye ndi imbyarya mbi. Nagiraga ngo ngiye kubasaba akazi. Nkajya kumva ngo bafite imbwa. Cyangwa zirambwa zabo nzagende njyana ikinini cy'imbeba zose mitenzi he. Ariko se dore mwana wa mama. Ndabemeje nanjye imyenda. Nago ndaburamo bibirata. Uriya yibwiye ko twemeje. Ariko abanyakibungo ntabwo atuzi. Dukoreshe maga niyo gahunda. Buriya yibwiye ko aducice. Wakigoryo waruzi kuncita.